mina lento ngenza ngoba ngicela uthando isukujabulisa abantu. Sanibonani bakwethu nginamukela ngenimukele ehlelweni lezindaba eSiphemeda TV 1 maqala ungena ku-channel lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungakhohlwa phela ukucofa ibhell ukuze njalo masifaka umsebenzi omusha uthole bakwethu la udaba esilithola bakwethu sithola udaba leMfezimnyama uthi ke iMfezimnyama bakwethu amabunjwa namabunjwakazi nanti ke ishirt bakwethu sesiligqoka manje uthi awubhekele le shirt ligeze kanjani uma ulidinga xhumana nami okanye ungene lawo kwamanje uthi @trend _Zayin ubese athi ke mili kihle awusuka madoda bathi umfana lo mpahla bakwethu lunye udaba esilithola masiqhubeka siyaphambili la sithola ibone free Uskweletu umfoka chiliza uthi ke bakwethu ngiyabingelela bakwethu namhlanje ngizodlulisa ukubonga kibo bonke abantu abangilalelayo kanjalo ke nabathenga umculo wami online ngifisa niqhubeke ningeseke lapho engiphambuka khona ningesabi ningibuyisele endleleni ngibonga kuzo zonke indawo 95% wabantu abanginika isupport abangale kothukela ngiyabonga bakwethu isandla ngithi sidlula ekhanda Uskweletu yebo unalo igama ngokwesekwa yinina kanti ke akekho phasi kwenkampani futhi akana manager uyazenzela yonke into so ngihlezi nginilalela izikhalo zenu #2022 album loading cishe umthakathi usho njalo bakwethu Uskweletu uthi uyabonga kakhulu ngesupport enimnikeza yona niqhubeke njalo nimsupport naye uzoqhubeka anikeze umculo omnandi mina njengentatheli yeSiphemeda TV sengiphuma kanje ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.